main demand kai 244 constitution ni kaisa ain boda tongo daga je autonomous state demand autonomous ni state ni main tam daga demand nangga ka je tam tongai chief minister tongai khate sate je establish je tong ne aboni ekmatra kaisa kare na tam nai law and order and police kare nai ar sunje tam je samai tongo direct je sai tongo ni abo tu tinga daga na tongo je state ni je constitution tongo ni je constituency je phan je ain tongo ni law tongo ni abo joto na daga autonomous to je state ni equivalent to the whole state for me pura tu te khamana bo ek matlab tam mai wo police ko recruit khame ebong law and order no handle hoye thake sab khane state government khane abono dai baki kam kare sab khane autonomous state ni government khane abon bagi suntam demand nai autonomous state under the 244 AB article ni wo ani tonggo ta ko demand karon seung asung dirgodin edisi maman korebo mani tongam korebo senti prime karon tam juga bela di government ro rang khayo tarpore sinchi ro ko rang ko nyoro edisi ro rang ri ga abun bagai sungayo je autonomous state ma kai seung jeta je tak present di edisi je tong mane a area no autonomous ni jomate sunga yapari kai seung no niji no minister tongai jago council tongai chief minister tongai direct fan means je state fan kuma hanyang thangnai police jaga police ni kaisa garinga abo state government konai kai joto kam dini university hoje suru khai joto district board hoje suru khanya abo aboni maso joto konai abo ni baganya singa abo justice ni bagai chini indigenous people justice bagai singa dimano nayo karon kyo sawo national party ngai chani miya hai national party sara sabori ma dosala national party sara sabo parliament bill bisanai nini regional party that sabna kaisa ko parliament member si roksi kerei bora thangai sanya abon baganya nanggo tamo national party thangai buwa gara bo tongo aran bisingo sini buwa gara kaisa tongo je sagoi manai abono kakangka definition di woi bujo goi sanoi national level ni boro bida ba mili woi je bill ola juri congress sarkar khajanga abono bill parliament to woi review manai ek matra sini buwa gara kaisa se tai ke bo khaja si saimia bongda sulida minai para gai thango mati nango hningai taun phage kuroi assembly phage kuroi dili phage to kering kuroi tomaja pura ek matra moharas kaisa si mano ar moharas ni jeta bin yang no romoi sensin ti prasar udaran nai sini ti prasar banci nai ar sun baja thaka ka jeta haka te kaisa ko clear ngano autonomous mang thaka kai 20 sita to nai a je pura state na sala ngabaga o bijan thangai bidan sopan di Tripura State bidan sopan thangai a jaga juri kam khanya ranga kai a jaga chief minister sai mano ar edis bo juri autonomous state man khana ka to chief minister ka chitonganya je tak president je ngo kerja chief executive tongoni member chief executive kerja abo chief minister ngui thangai ar tak executive member ni je doktor bagai tongoni style bagai tongoni abo jotono jeta state government ya hanyo jotono department tongoni abo jotono minister tongai abon baganya song autonomous sano sini edisino singsa langon bagai didi asal din mane sing private tongona sino singsa buti sanai naitokati sanai kornan bagai kasih university khanyai district board khanyai jotono songa da khai mana judi autonomous state ma ka abon bagai ini sini oro demand mungsayo judi kestena salangon thanga sini vision emile thangaya da vision emile thangane sung juri karak ngakai ek juri tong hakai hak bangsa kakai Tripura State di bagai bos chief minister sanai abon bagai sini demand ka autonomous state under 244A of the constitution of India. Butika abon sini clear demand abon bagai sini abon ayo sini proses